Sompa 106.5 Ghana de Shimaima ya mamu nyina kwaba eba Ghana Today. Na Ghana Today eye dwumadie ye nyina de ekoso Ghana bia ye yimu asutire ye share online portals, trending stories, website say fa Ghana ho nko ade a ye Ghana Today ne Ghana de na ekoso current issue be na ekoso ensembe na edi ehim ensembe na edi adencheche eno ene ye share no ena Sompa 106.5 ye friend no Ghana Today me komo mabedwafo akwa bampedifo me mo akwa aba yeah now insura na wo de ne de yo it mean you very free yeah no I know it we de mama makwa babiem yeah na Sompa 106.5 say Ghana Today Branson say yade Ghana mu nsem nyina yade ebremo na Ghana mu nsem no wukọ social media oko website ahodo oko platforms a ya fa ni nyina nsam de e bi trende na ya fa ni nyina na Obrempong se na ya wusibo odi Obrempong na kwaku natio Obrempong na no and this all home so be 1 minute gap no ansa na ode de aka na beto aso me na ode say din ni ma me say ade oto ne bo ase no kan ho oto ne no so oto ne bo no tiri oto ne bo ase o wa ye ne fe na o kan Obrempong na no onya akọ obi okay nti okoto aso ba ya ansa na de kwaku ampoma eti wo wa fa ne za nti sania obo no nso no sa pepepe na na so obo no eti wo kan Obrempong na kwaku
AMPOMAH. Abrotia. Na me say wona we di wo ba o. But dem say we wa baby ti o. Obrempong na kwaku. Onya meeting me. Just me yi be free. Just we okay. Who dey no dozo. Oheneyere. Baby mama mo no anka. Oheneyere. 1. Mame. 2. Yeboa. Eja ba ko wo mti yes e be dozo. We fabra fa ni na. Oheneyere. 1. Mame. 2. Ekwia. 3. Yeboa. 4. Esiama. 5. Blonya. 6. 7. Okay. We were there. That is so nyanya no I fa no. Mama na fa baby baby a medru bi o mama me title ne bi ntimi so na ma je radio so e ma o kan news udin wase bia what bit you bia record the obi da mama bia na ma fa na dia ka ho na unim sa wo ba edo na tenten no so na nyi bi free mo dia o tro no be bi free mo nyi bi free ba dia wo ka ni nyina Oheneyere Mame Ekwia Yeboa Esiama Bronya Ena abrewetia esa misro se radio si de meji bi mfiri mate uboni nyina bo 7 ni nyina eno ye wo brand eno ye wo dia wodi wase obia obi ntimi mbritim sharp kura ana Obrempong de ne ye ene ye nan okay Obrempong na sa gap ne ka ho hyphen na dem no hyphen no ka ho hyphen no ntimi mo ya humedie di Obrempong na kwaku AMPOMAH maybe anya ne na o ka se okọ ye ko ba na bi nim se bia na na kasa na ohia flama dodo o twen flama san wa sa ba be ba ko na message de ma me no eno wo ho nti we no ye me na ehira me no nwie eno de say di ni ma wo o na de o hira wa yo me ka tie for se Ghana today na mutie no ensem a esi wo Ghana nyina na ye de brem wo Sompa 106.5 we nsusu ni opportunity ma won so do birthday greetings beba na betimi dia fa Facebook live no Sompa 106.5 FM Accra say wo hwe Sompa ye platform no a ba bia wo de birthday wish e fa ye kama wontem anopa Ghana today it is a birthday bi wo nua bi wo maami bi wo papa wo colleague bi di the birthday afafa ha ko Facebook sisi a Sompa 106.5 FM Accra ho ne kenka mo birthday wishes no ye nya sore ko na Akosua de agudie hu nsem ne ba de atwam etifa brantem wo Facebook no sa no bi ka echi o se nepa ho adaben nepa ho adaben dise tina no fa dise ya wada no fa etise wunua bi onipa bi a wo penasem se wodi ne birthday opportunity no ye de ama wo Sompa 106.5 FM Accra wo betimi e de aba na woni Obrempong na wo ka efa wo na na ehira wo no ama makai se me na na ehira me ansa na wo wu oh beautiful na me nana aye me papa e maame na se ye de obi ato no a na nipa na frim ye de no ye Romani na se obi wo na se ye de ni din ono so no opese ye de ni din ye fe na no ago etibedi ago na ho na menya firi nti omo ni me pa de omo fra me enu ago se wo obi hyiam na ka enu ago na wonni me pa akom ni nchirimu o de kwabrofo I say fetish and explanation exactly enti na se ye de obi to no a me ka tumi e won hyiram sure tumi a e won hyiram because ye wo kan na achema dwene e de abaso na me papa e ma me ye fe no enu ago no se ye de obi wo according to story me ma me ka kire me no o say ne ye de obi to no a e bi nipa no afrim enti bra me papa ne me ma me wo me no ena obo mpa ye ka kire wade se wade me srewo we nkwa de ane cheme pesi ya to me bedin ansa na makọ ene se nye na na me bo ne di se wodi ho nyame tie mpa mo enti no akola we nkwa de mesrew manentina se eti me ma be se wo besra no no fa entomago entomago no de ba besra no no ana o se na ma mi pa asew ma wo na o ba besra me a wa kan se no o kan woni tirim ka de fefe de bi kan tuma fe bat entoma ya bobo entoma ya sare fiansa entoma dada ana wo de ba besra me nti o se no o kan eja wase de o de ko eti no o kan woni tirim se eti ma me di eti na me kunu
ne ma me wo besra me na wo de ntoma tantan sei ene on de oba na otam me because ne a wo me foforo ene o say ayi mo Mary adoma shawma Ewrade ne woti no ye Romani no ye Romani okay ene ja wo yi wo mu Rosa no shira wo memo shira wo ye from my Jesus Mary konkron nyame ni bompa ye maye ya de boyefo yi se ene da ekosi awie etu o kan wie ye no ene o so nhirem shira kodai mani nyankwatenten emma premature death de bi mani ho da sani sana sefo emma ni hia da ebre bia wo besu afra wo ne gene so ba bia wo duru apuno atum no bie ma no me ma me se ma me vanza me nanan wo shira me na wo shira me wie ya Obrempong ene Oheneyere okoye no ena me ma me kotam ntoma no no say mami ba e ben kra no wachiri afei o sane ntoma ne nsana so sane ha say na kontoma foforo so de na kata hu de na efi na kontoma foforo na kontoma kwa akrantie kakra kabi oi correct ena say wa chechire ena wade wa ena sabre na ye untimi nya akrantie mu asa akrantie kese ena bibia kan wa mentimi mfa ntudwa ena say na odi ahye ntoma no a odo to so adentuma fina kata ho no eti ka me ma me tan kototwene ya wato ade atwene eti wo de ade mu odu no esie no ba me ma me de ni tim no obu na tan e kan say ede ntoma na ede basabasa ni tan ma wo fufuro na besam ye ntoma say na ntoma mu no hyem ena enam kese akrantie ni hyem ena bibia wo de jame kwanso na hyem wow timma me bi wo si say yen judge book by its cover. Yen judge book by its cover. It is sometimes we share obi a men judge no ansa obi wo hu obi a ti ho prekese na what say appearance na deceive no hey we dey obako bunsam jemo we dey me hwe na wo shiwi hwe nyabotre obi ti trotro mo kra mpo no obi betena ne nchen a no a chene ho o shatade afi kra ma wonim de ato no anase de enti o shatade we say chene ho yo de fo anase ni kama eti ma me kan sanso me nya de sue bi firi mu pa eti me hu ni pa me judge no ansa me pese me hu de wo mu sa na tie die wo mu no ne hia me ebi se sa knowledge no a wo de ma enya se die wo mu no ne hia enye de etwa ho che so Yesu Kristo kura no Pharisee no ka kire o mo se mo chanse ho chiram azu mu apro etu obi wa obehu no na outward appearance no eye chiram batni mu apro etia nya botre hu ni pa men judge no get to know them first. Get to know them first. And no one nante meant to say yes what yes what to say yes what to say Debbie one sha nipa bi anko be boa be hyerew e so obi aka ne ho asem boni bi a kyerw ka asem bi wie o say yes ebo man eti nipa bi obeboa wo pa o na obi be ka ne ho asem a kyerw say we say ne me esu na bi asa nipa na nyame be fa no so de hyerew unyame no eti sa yes we ya kan we wuti obi ho asem a na ade ahye wo mu won get to Bible kura ka kyerw say won obi ne wo ya de akọ ne ngyai kopa ne kyerw na de koka kyerw no say what ye me we anso mani na nipa ne nkyene no kra wa say wante asan fa no company mfo fa ko no panifo nim ba obi wo ase obi be ka kyerw no say na so obi ka obi ho asem kyerw na o musa no ahyase no o musa na ho no ano na wa take a decision. Marco, I see rumors can make you dislike innocent people. Oh yes, that's true. Don't judge people, but what others are saying about them. They get to know them be first. Wise, get to know them yourself. Then form your own opinion. The one talking to you may be the one you need to stay away from. Simple, cry. Simple. The ono be ko bi ho asem akira no. Ono mom na sesa wo che ho fi. Na ma ba Obrempong ya hwe ho ye woni ho. E so bia me na wo say. Wo na be kan na sesa mi slow. Because what the audience so be ko. What audience so be ko. Eti ya nya hwe yie yesi we be kan we na wo nya me na se po bi atia wo bi. Won kasa wo bi ho woni obi wo bra wantim yanko woni an nkyai musa ne se Oheneyere na no mete se Akosua kan we na no mete se Obrempong no kurebe ne wo mu eya na de ba ko atwetwe aso san bo ebo asom kura ne se oba no be kan se eya menka edi na mpese me na sa wo boa na sa wo ye trofo ekobusa ne so momidin momidin na sa wo pese wo tete ye ntam yesi tete ni pantem sa nipa no ye mambofo na nso nipa ye hia ye ho eti we ni de ye de be mamo Ghana today. So into Obrempong
say na trending stories be na wona Oheneyere nso emfa ne de emra na so kakra matie no and na de trend say ne papa no ka say Sompa no say Sompa na trend enye news station even though yenya 2 months and so ni aye trending bro adwene na tiase so yenya bosume ne fa yenya 1.5 months but yenya 2 months but I say amanfo say yenya more than 10 years I say won say yetimi work da bi no de ne sia yen ko de wo ne yesia fi eno abodwe se na de aba ye wo ye to wan ne ye kasa ye wo ye to wan ne ye kasa ye bu back ese e di so panko na ye wo do foforo ye wo no na wo se o ba no so na no ate se so pe ba no ankasa ko fa dadafo eno odi o ma so they are not new in the system. It's only the name Sompa na who say bia. Na Sompa na kran ha na woni say na ba kuma say new. Ena sunya na enye new. Enkronza so enye new. Do man so ne tachi ma enye new. Takura de enye new. Takwa enye new. Tachi ma enye new. Eya akra na enye new. Ba Facebook for kra ma nyefo from awon. Enye from Facebook for no. Won ya shia Sompa shia na. Eya akra na be so na enye wana yenimo. Yenimo na yenimo. Edina na ye denam. Yenimo na danu a. Enu me no ya de yenimo na yenimo. Nra ye frɛ engineer Monkota e wa kire ho. Alright. I say Sompa na nkasa no. Ba bia mofiri no e ya ahyada bra me nkire ho mase. Na me say na wa kire me a kire otumfo Sompa hene. Ba bia we see ne dan wo tech. Ekɔ ayija ho no. O say edan ya papa de besisi ho no. Na ehon kanea bebre na me say entina Sompa FM no eno so hon kanea bebre fitin ya do bia hu no so say nipa o kana asem no fitin ya do bia hu no ti Sompa so ye fitin ya do bia hu ye Obrempong stories be na trendy kese ba ko trendy pa ye professor me akunfi okay wa sa wane papa ya ono so say Solomon $2 million sky train no na pa wo hwe video yi nam social media na professor Hankof Gunenza. Na awreho. Professor Christopher Amiawa Kumfi. Seja Ghana had ye say ye mu waten until court of competent jurisdiction. Ebu waten and sent where it is alleged the one subo attorney general bonus subo it ye court na court be me hu say ye no kra na say ye no kwa nanso ye nya de subo no bon ye be chewa pa abanka oh ye de be enti enenam social media no so papa ne amanfo sharing and caring no mo share sa na ne nim senka Sami Jemfi na asemi na nki nim se no so ate akoda afi na amanfo nso ye story reincarnation wo mo twetwe adadafo na be wura eno nso so nam social media no so a ene online portals na so bia enya sim kuma akra na ya papa ya no nso National Signals Bureau papa ya Adubuahe he was arrested after the remand onim so wawie entinka nanansa ade chinra okofi na ja akopɛ fama ahomache yes and on sanche no na wo si atacha so onim sese yokofo ne NIB before one chinkrofo ahomache wo so onim so ahomache no one chinkrofo enti ano so ne nam amanfo atoto ne sere ne abasa enya se kuma akora Oheneyere wonso so de na wahunu social media platform website ne online portals ahodo ajiudi na eko ajiudi na eko ma me hwe wa yemu ye doso Jonya mo aye wa kwanyi na mo enti fawa semira shanisa wa ye dosu aha samwe se na ekopa no so ya na Kennedy akompra ko da po wa hene $80 million to $500 ajudi dia ka sa wa no ajudi o sa se anya ne feke se jama do fiti ko ti ana no worship bia no mo ye na nim say ye enrachi pema runs for the money Ransford mo send the money and I send the money na me send the money Ransford dia
dia me ma Ransford se na wo hwe aye nyum pa aye nyum but Matisse was say $500 no e de man no santi no $5,000 am na $5,000 na eja onfanye ni TNT oyesa no wan hwe yi a we book out na nimtie o de bi o na court se mo bi $500 na so hwe a nipa no combat didn't we na $5,000 a wo book out nimtie no no contempt I didn't know contempt. Sir, court to see, and our court to so Casapa by Yamra. And I said, court, I don't see what quite obey Yado. If you are no person, what's $500? No, court in the and Chiama, a year and answer no. Oh, no, to him, no. Peanuts, why I very, very, very small. I said, book, will be chow. What bet you see? I see 18 million other one from Obrempong will be indirectly being no chow. Maybe $5,000 now. What's what they are with TNT so? Oh. As if so wouldn't be cry. They all share, you know. But I don't know to end the head though. I don't know me why you don't know. Auntie, I go home. I am $85 in your Genesa. Why you don't so? Oh, yeah, but send you Quada. I don't know. I'm a crowd that now you're Oheneyere crowd. And then some we are fasting. Yeah, you mentioned what kind? But you better break it off. You better break it off. Yeah, the Haji have break it. Because there be a because we are worth here. We are crowd there, so we are fasting. Oh, necessary. Me crowd there, you question that. It's because me crowd and see it. Me quite sorry. Because we are fasting. So one vampire bank can we starvation. And the next one, but crowd that dear. Fire come chema wan kasa wo shebre beautiful it is ya wo juada na de adwoa fa wo yefunu to ma ho je wo kra juada ne si fom no fa si fom eye ebenada abena na eno so do yefunu to ma wo kra because eye wo kra da ti odi no eye wo kra da enam say ye wo kra da nti no eye very sensitive day sir enti eye wo kuada akua na no so kwaku na no so waye ya wada ya ene yawo eye fiada afia ene kofi eye memenda amane kwame ede bia eye wo krada no eye afo untimi kuranya to after 12 okay at least we the 2 after 12 ja ebo na ya no obompa ye kakra aka je ready hume mabo ebena da say ya na ye wo me ko da say ya na ye wo me eti kai me na de bia me ba asase so wo de ma me sa da no mu no sa ukwada mu chire nyina fama me ba ukwada mu no me de mempe no de empa ngukura eti ukwada mu chire nyina fama me ba ukwada mu no me nyina mempe na auntie to jira so abompai ai kwasi ada na nkasa ye significant nso ma brabo mu wie o wife ana me yere de Akosua okay me last born de kwasi me maame de Akosua ena wonso de Akosua ena me so de Akosua o maame no nyina de Akosua ena ba ko amene no wa hanso de Akosua unim se me sum de Akosua me kunu de Akosi me wontafo no Sunday beautiful eti Akosi ena afenso Akosua oh nice eti me wa Akosi Aboagye wo ho me wa Akosua Aboagye nso wo ho oh nice one ena de on toso me ensa so me wo no Akosua da eti antina mama sa kai ebe no ba ko bi onu chatwo no na me sha se go da de num onu na ba Akosua da nti eje minim se kwan bia so ono so beba Akosua da doctor say akola me no miss onyame yo nwanwafo edru fiada na wo aka enyawe oye weekend ba wouldn't say if yes if you know na just one or back on tap eti wo buso no na dem ana wonya hunu nso otim se wo danso eti wo ba fiada ana wonim se me ma me nso ya wo ni fiada ana me kru ma me nso ye fiada enti ne won ane wo dem eti da wo sheda I said ni nyina akwafa one side yes I will respect the more me ma me de fia pokua ana me kunu ne ma me se mase wo no so de fia
Etinam say akola yem say dia manu opese ma before no obefa we nsira no ka bom na de anya wo mu no de no ato ato opese obu no so esa wase untimi ni na mo ai eno sa no nsira no eno sa no nsira na ba o sa ya ka achire it blossoms me ba jo ine wo you trending story ai ya ne me so me ba de akwasi me ma me de akosua ni nua de akosua ti akosua busua me ma me ba kwa ma benya ne hanso de akosua ni nua na akosua je wanso so wa enti ya ne nyina ye firi kwasi ada busua mu anti ebe na da bia ya na Oheneyere table no odo ho bodondo na dondo asa akosua dondo asa yo na enti ayi sa wo twa kada de Japan na sabo no de afa ba bia obi a woni se sa abre no ese Ransford betimi adom ye na mampon hene da sebre ayi osebonsu na odan pa ye ne na awotwe dawo eno ono kwa ye na se sata na case no ayi no so ababa trabontin se sa $18 million na New Jersey court no e ka se wontu ya ma anas no mo se da bi just 500 pe eno o de beba no ena ye na se o mo kwa share dem baabi ne ene ye na se na o mo kwa to ayi no so say ne wontu ano no baga wa ya wontin so do bi ru abe enti o wi ye na okwa dem no na ene no mo kwa share ye ena ejo nyame wa yem ye doso na yamfa we say sunchama MPP o mo nsam no konkoda ye yes o mo hia nkabo mu o hwe still na fashion no sa kakra na ese de obedi wo mani mo kita franka no so no na wonom so yi ni ntrese no so wonsem no twagu ewo amansa social media ibi so maame ebi wo hwa yemfa nto aso sami jam fidie no na no so mahu say trend na no we the other side shatawale abeka bi shatter movement na san mi hu bi was Facebook no so shatter movement abeka bi na the shatter movement can say hey leave that young man alone according to shatter movement leave him alone munya na life man no na dey munim tama sami dem fi o chase ya do munim na chase munim ba bi ofri shatter wale se mun kama no ntum na mama ne ho na we ye issue oni ti shatter wale so o dey shatter wo mu ya e na ye nua aboa papo onu so se we ye osu bempa na so osu bempa aboa papo wanu so de nanu atum ze munya na life man no e ma okay menyina wa anyi salary da ana oka enti obi se obi ade ne dia ba anya me so ahira anya me ahira no enti me shawa no atene wonsa mo enti no we se obi ade ne dia ba fasa me ebi so da bi ye interdict no ebi se ebi so the cost charge me ebi so NPP forms so ye press conference e dey to mampani anim se on the code of conduct no etia enti so many I will angle me no those for and those against those for and those against it is no na I banter no continue as some Jemfi story no development ba da bia chance no weekend no FM and na asa be wura weekend mtie nim se de besan de wura weekend no mu etie no ne nsem a Ghana so abro so na otwemienu na so sika koma no ehuri anajo rebra mama ne ma sika we okoje ye fia we nti matuma no agu rasa mi da fi so na so le da no clock aso obeton se mo je ni tumi no ana na adwuma ni free ni nsem a so obeton na sika no wachem na se odi bia ma no odi bi so atu Africa na ha se no onye Ghana ni bi ai enti eno aso do osase obesa de ni sika kura sa akoma no rebra mama ne ma enye sika we say $800 inti na mo ba be anama na dwuma so wase kokorafo bi ta akire na no mu pedibere no we god board as a executive for panya woda no e na o mu anya nti ase ye rasa mi jamfi en shede nyini sa and when you the break sika wo wonte no ayese wo wo na se we buy no mafa bro nya ho we klakas and na wo mo tutu ne sere ne abasasa ne nte no de kakra so fa ho no ba ko mate na memra Facebook kakra na me fa birthday wishes mra na fe mumra de obokrata no so emfa maye glorious happy birthday ne de ye nua so Obrempong so we shi ne nua and na fe so ne brother Ken George I sports octopus and as sports mo octopus no was so di free no ne sister Evelyn for
Ojo our America memo and the happy birthday yeah the ma sports octopus King George into King George baby I will be ano yeah the happy birthday ma it way the uko Facebook live the phone in the nice young man and the birthday and then yeah the man of prekope it way a happy birthday say me kan no Facebook live hona odofo bi di the birthday awetimi dia fa na ya ka ho asem ye nua Philip Ochre and was Sompa market ya pampa and also your Facebook live na na kuya mo aboaten Ablekuma Central good morning Akosua Nshira na what the glorious birthday Emma Mary Ann a nursing student at Methodist University Ghana Dansoman also nyame nsha ne new age we free na akua mo aboaten Ablekuma Central and on also this our birthday wish no what day abreno say wonfa enye adwuma and na Obrempong na kwaku AMPOMAH was sanso wish or the happy birthday Emma 5 p.m. 5 p.m. you'll be a wotie Sompa FM pa. Wata free akwatia. 5 p.m. wotie Sompa FM pa. I wa akwatia. Na ono so na ye birthday. Eti we dey from Obrempong and from Sompa adwuma yefo nyina. Ya de ma obi a wotie de ye ni hu agro. Adent listener pa de ye ni hu agro. Eti ye nua 5 p.m. enne your birthday enti ye free Sompa ya ha. Any day birthday Emma wo. Ya the belated birthday Emma Deacon Prosper Onoma Church of Pentecost Abeka Central when Jeremiah and a day ma wo and also their Facebook live. I was Sompa 106.5 FM was say belated birthday Deacon Prosper Onoma 80 Deacon Prosper Onoma our Church of Pentecost Abeka Central belated happy birthday any day ma ya the first Sompa 106.5 FM so na ya say nyame nhira ne bambo amounti momra de obokrata na so na fe obakito ye wa he systematic press systematic press when you no so ato amane me ha what's this happy birthday to my lovely friend Sompa Emerald of Emerald Collection on Kranza. Oh, okay. The way yes, systematic press. And what Dema Emerald. Our Emerald Collection. Okay. And Mammy Ako, yeah, for happy birthday, Soma Ferry. We cried the Anya Ferry, Diana. Yeah, for happy birthday, Gel. Ajimai Befi. Okay, Jerry Ajimai Befi. Okay. Now our K-Presec. Now executives, K-Presec all students 2006. And you know so the happy birthday. So nonko Kwama. Nyakopon koso ensure no nya wadom na oma enepa bia da e wasabo sumi we ya ye wu mu no enya wodia na enkwatenten so ensa MP so we love you so much. Mami Ako and say birthday no SC. Na no say Oheneyere can say radio so de wodi wase obi ana kuramusa ameni mu no ena nana Kofi Saviola wodi abase onu mom na wo the longest name in the world afa de omodi ni mentia Francis Ohene Ejei Asante Kofi Saviola na say when I so baby to Oheneyere dey no challenge we say Francis Ohene Ejei Asante Kofi Saviola one for teacher na nka ho and Nana Kofi Saviola and was say the longest name in the world but me mo aso aka say Oheneyere record no OBNBT no 7 mu a yenia OBS afun kase mo senti Akosua I just love you yes and then agency for no say because I miss you say because I love you say Gen Z for no mesia wo ma no yes wo kan yes what yes wo kan yes say Gen Z for no and I saw my bro lies na Nana Kofi Saviola say na sure or the teacher never come na wasan de Ohema kan ebra yanka Ohema de madam yes and the school madam say na madam Obrempong de obokrata na aba no bobo bi suma ye na custodian wa ye wi a ye ka tie for 720 a ebe mo kwa no so to ni Oheneyere mo so ma me fa custodian emfa mu tew na custodian say Canada for na say ya Dr. Alhaji Mahmoud Baumia mobile interoperability ya de ba ya owo network for so atimi send sika ekọ network for so no Canada for so age sa ade no atum denden a wono so esua bie e wo ho na no na ansane ne
and so madu agiri won ko to abayi MC na pani ko hwe ayi MP owo ho onyanfo Frank anodompre panifo bi chi ni sie eno ho nsem custodian e de aba wa ha sei minority for say mampani John Dramani Mahama constitutional breach na say no the constitution we bu na nimtia sasa wabu na nimtia adan ya fan se bian wabu mra no so se Ghana constitution no ne di bu o man no je se wo ye bibia ye mra kwan so nti se amfa mra kwan no so na se wabu mra no so the law we say mampani atu kwan we ni Ghana na be di akire ni Ghana speaker of parliament ni Ghana se hwan na akire emra no so can say emra no ni we nka chief justice say question man for busan say why na ebe so chief justice ni in amana ha chiri nso say chief justice no say ye nyi ni free or suspended it's acting one ye ntimi so ni in so ye acting and suspended one nso ntimi nkonkwa and suspended one so this ye di na sam wa wie because say council of state if I'm go ahead say ye nya primary first say ye kan dada no eti ye nhwehwem o ma say ye naked enti say we say kwatere kwa say obi ani ho I think say next time na say wo mo hwe na at least emu ba ko e wa me nim say mampani wo tu kwan no so wakosra Professor Jena no kokwajima wakosra no UK ana sisi akro wo Cote d'Ivoire sisi waso wo Cote d'Ivoire enti en say no ho no na amankrofo ka ho asem ye news hub for say mo jimani o so pa share za news hub radio we so de wo mo tai share ye video no papa ye da wo mo se wo mo tai share ye da wo mo se enti news hub say mo jimani na attack Samuel ni di ne attack Samuel so share live from Techimai but some nkoso adwuma pa o say minim say kwata chief driver Techimai na kwata chief driver Techimai no dia ba Oheneyere so moy mame nko the Daily Statesman da obokrata no so dia ba say no kene dia compare ko Japan wono na age so aboso was say it's a significant legal victory nice and New Jersey US court kese ye wo ho PI tiger for wo mo epenye anas what time no kwai say wagu nanimu ase sika wanje was say waji dream die keta isha pro ye kankan wade kwa yantan wo ho na asem die ni ba ye no wasi we say no legal victory and what the significant aka won say we emraku ni die pa and na we die ni ntino wo kwa krata fan ye to so mienu a from $80 million to $500 and no eho ensem wa ha se no sanso and na ye Dr. Mahmoud Baumia ya okita Frank man PP amanyoko 2024 elections no one also o chese Canada for na Namibia for asa like 10 ama niema ahodo ya wode yes san ye kwan so ba isi kasem no wonom so etwa esede edi na chisan se yese kwan na obo ye na ye kwan pentom so fa so a ebetimi aboa wo mu sikasem ntotoye na se de yese aban no ya di a chese ja eguni chempa sign promises anase bo sha tella ya wotobo so na ta so mpa ho so no yese wodi ankofo hwamo amanyuma so hwere wo so emunti no wunya bia ebetimi aboa na kane Attorney General ya no say so for your shot entre ne so ye run monyafo jogate na watch say MPP adwebro ye hwe emma komu ye etimi emra mu sebe ya bibia so ebetimi akoye diamom 2028 enkunim dia botie na ayo mu dia weni kakra the Daily Statesman da obokrata no e de baye the Chronicle me fa keto abi wo mu nso mfa nto aso tawbre so sam da obokrata no say MPP dia na de wi ene me nto aso mfiri ho a kanemra se odwane de masumi abato mpeso aso asantemantam yijin boache ntwi wase enkabom ene akanifuo papa or the papa so the right leadership ene betimi aboama MPP 2028 wansa ba mu bi we wakani tiawa e de ato ho kese pa da nim hanso $2 million chopable one ni bi no sky train payment Dr. Dominic Ayene awono Attorney General emprempren ye wase wa ye ready se wo de o se wo nia wo de beba bia no de fabra wa ye ready wo be hia wo court we nyina ye Professor Amir Kumfi ene Solomon Asamoah sane wa charge won wo so on de omo anu ye bia wa famra no ye krado twen won pa ene ma me for chairman de ma Parliament Defense and Interior Committee no monyan for James Agaga na ochese
ketaje bia wo mo so de ho tansa bi born ne bribery allegations no watch say enya de a no kre bia da ewom efa ye wradubo ahen ne nsem bia ono so keka fa ne ho no ntia no so the obokrata na your friend said the Accra Times no wono so de aba sanso na ahase no meda hase se minority no say so mu hia sami jamfiti dia na waye ye wase wodi ne tie kwatwa so nya the obokrata yi bia the Times won so ubetimi ehu de ekoso na Amanfi Central DC ya wo ene wase wo twa ne mra hye bedwani pruse we ene kakra ya eno so no the Accra Times the obokrata no de ba no pay Daily Post nso de kakra ba Daily Post kire se former Director General at the Ghana Signals Bureau, National Signals Bureau, Openi Kwabena Adubuahe, watch no asa achini bio, or the home for Nino at the Abetua Kama pa. Sanso and Professor Amir Kunfi, and Solomon Samoa, one on common. Daily Post to trying to say Bagaya at the Atuana. What the Mampeni John Dramani Mahama, Nymphony at the Hane, ne Saint Elda Suse Yase, Fite say Shem, Enna, for Nyasingbe. Wanonso ni mfoni ena da ya wona chia we African Union Conference ya wona call ye na mampani kire Ghana sane ye debt restructuring Aboagye no ehusua hunu wode akokire won say wo mu nyina bi man eka ye de no won hwe won suasua emfiri o man Ghana ho ne ntime mu awon pa enumanyamfo Eduji Tamaklu wa wono CEO de National Petroleum Authority wanonso ni mfoni na da microphone tuana no ene wakasa wase MPA fo wo mu a why you marketing companies no embra I was one day adwuma won fanya adwuma no MPA ba betwe aso pa na ayense na ho e de amafoforo ene amame for the Daily Graphic the obokrata no so to aso wa hase no guta na wonom so de abasobode chese sane ampanyifo si ahye ne ma adwadie ni sikasam okoso no wo mode no wo hase no kopek panyipa ye wono eye trefo panyidi ma won ye ran munyafo danka na mo a wono so ebo sania eto gigye etimi akoso wo mem hase no small medium and large enterprise for no se wo mu etimi abo homoden na mami ako edani mu hase no yase police for ene o mem abambofo no mu de excavators ahodo ya won magege de afri galamse mu no e de aba no mu bubu nkonta no mu se 99 excavators seized 208 arrested ese nipa be se ahanu ne nwotwe ena wonu machi wo mu ena excavators be se makomako 99 eduokronkono ena wonum etimi age efri galamse ho ana moto ya ban no so ekono na Obrempong na obeba ne nua boaten bossman was wo share live from Techima Yakrofom ena na Kofi Saviola o se ese se meja mutie na mekwa adwuma wo na mekwa worship na nso muti o se kwawu asakraka ba oni ne kasa woro fa so ntino o kan uyi kra na di kan fi ho na asaka tuwele kwa wasaka onya koka asakraka bi no bi o ma wo ni mo eti kwa asaka wow o just spell in dia o be kan se sa bo fu ni dia ni asakraka eti kwa asaka nana Kofi Saviola se ho no wo hwe na mama na ye da se okoto de wo ye so ba wontimi nya mutie so paso de asa no kan o nkola na ye worship se okọ na Rahim Rankin wo se order almighty as se so mpa ye friend work and happiness moye adwuma na emu ayede ene ye nua Owusu Bempa Anderson was one share live from Takoradi so Owusu Bempa Anderson ene no etifa ba ko bra na ye wi aye matie fo mra 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 enye online social media platforms in newspapers en kwa na kire o madwene wonso ye Ghana ni wuche wadwene yeye eti ebre no so ya na wonso di abanti Obrempong enu abe inform ye kakrai mampani John Dramani Mahama mfoni da wase abibiman maye ma eka ensesan ye hyebre eka emfa nsesan ye hyebre eba ne sa enye kura enu waka che abibiman no na yesi presifo ene omanfo ne nkabo mu no eya na eye pa ema na no sa
Prosifo no amanfo nkabom ne nam so a abrante ba akwa no kitekita tu ne akode ahodo bebre prosifo bo modern kwache no a enye tipofo ya amanfo de ma ya anka no nka ho asem baaye na wode ba akọ bi aba hahwe enu he se ne wa tro no aye huhu adubu ahede ana ya de nimfoni aba na the informa tro se aye huhu that the lumba nyom that the lumba nyom wode aba o se spy chief threatens to divulge national security confidentialities. Mo hweye mu security nyina obetemto. Obetemto. Oh, security one national security was say mo hweye na mo nya say arrest and re-arrest no a. Wo beti won to men from abo won to. Na ayi gutafo ka se aban say sidi no a say enya ahoden kakrakra no. Woni nim woni ansomu yie. Na take off from dan to answer ma mate me dance Oheneyere ni abrewati na ye me de pa o eno edina abrewati no eno na me oba penyin eno Oheneyere no susu ye kama ena Obrempong de me Obrempong no a it line say the adwuma no 0260196064 ena 0260196065 0260196065 ena 0260196064 ene de adwuma hello. Yeah, hello, good morning, Akosua. Good morning, Benman. And your friend was an Afri here. Akosua, OBS, me do have from Kasim. You do have from Kasim to where you Sompa from Kasim near. Sompa from Kasim. Akosua, and I was no more about with my power, and you see, which Nama Mane and Nipa Farm. I mean, we shall not count no more who attention. Did you the Bogan and Sompa? I'm from my main chair, rejoice, or your familia, Akosua. Make you say and say or no anyway. I can you did say and I'm a cry, and mission or papa. And you pay me person with this son say. I'm a company, John Mama, and there was a African company when you say debt restructuring. Buy work African and you see any maybe. Then you want one Ghana. A mampene kufa do ne eye kan for yata e bi o medi atem kan sama ensem fata e kan yo matwe abo so kire se de o man no ye no ensem fata na se be yiti kokwa yedi ne mana we kire nya atwom we kire nioma na wonu ennim ye wuma no mo kaliti ayenti Ghana for enne nioma MPP aban Dr. Baomia ye interoperability enne kana bambu nsua no e kire se mo mayen san koyechi na yanko MPP na obia ye yi adwuma ye yi wadie obia oti so gu adwuma no ye hu se MPP pe ene betinya boa adwuma asan akọ nsa na onye bi dia hwe wo ma na meda so nko gania mate me so me dance pa me ka wo say 0260196064 and 0260196065 and no any numbers ye di adwuma won so obetime abamu hello good morning me pa che fra wo say me pa chona na Keni wenchi yo wenchi Sompa yenkwai Akosua me chiamo na me boma baso ene adwuma pa moye America Akosua ma me chia MPP ekoto about the first national vice chairman ebeto ediama na honorable bright esikumi opanyi be obi amemanache afenso chairman tuba wenchi constituency incoming constituency chairman me chia no Akosua ne ekoto Ghana hanu ya Attorney General opese mujeli amanfo na so de bi mako gina mra no ezo de ko se me ni wani musem se andi saban ba ye nkrofo bi wo ha na charges da omo so ayu se mabandada ne ko no se omadi oman ni sika na se obi a ya Attorney General pese obo ama oman ne fa ntima pafura adan e na oba ye no se no kura bi wo mu ana se wo pese mra na gina adan na onfo mu ko gina mra no hwehwe nse mu se mra no omo ko na so omo so nwa na waja omo. But I say ni omu ye no Ghana I say witch hunting bi ya we ni omu de adubu ahin wo de ne court no court ojan no court so onko uwie ya wasan asan achi ni bi o sha de ne ko da bi ye nya de sa because intimidation ni adi bi na yeso omu ye muni evidence da bi amoso da mu push amanfo de omu ko gina da kam ni na e da okra mo ba e kra no mo ja omu nyina so omu nko fie free omu di millions of dollars ni na sefo nyina omu causes financial state to this state ni nyina akra no mo ja omu so omu nko NDC ne omu panyi mama mambu ne die Akosua na okra ni nyame ani mu nie enye me dance
Mate na ukona obi nso so emra. Why? 0260196064 0260196065. Yenu aboaten bossman dia wo dia ba wo say say the data boa ye di onti sompafo Mumbre TV so na Accra Sompa na yenya 2 days na kumasefo nya miensa na dwenkyira no. Hello. Good morning. Good morning, me pacha say. Efrem Akwasi mi kasefle takwa. Yo, takwa Sompa, me pacha yetie we bra kwasi. Yo me chiamu amwo studio. Yeah, that's it. Na mpese me hu se de sameje fiye no. No kwanso anasanye no kwanso. This is by public figure. Tiana nko foso o chadie. Ade chadie obi a chadie. Unya be public figure pe. Unya me bo wo ya se wo de sebe. Agritum. This is illegal no. I right and asanya right. I am running back. Yadasi, yensu yadasi bebre. Emi se yebedi hu nkomo efa emmeremu se de esi etie money laundering law act wo ho ene ne aka nyina. Hello. Hello. Me ba cho efra wo say. And Akosua original apoa me do nyame Sompa techimai. Yo, ene ye nkwa yetie o. And Akosua me de America ne say you was a medium fee. Na chede de no henipa. But me problem am won say so you series de chair yanka me ni how. This can say dollar na ho yi ye no. Say Ghana hanom nyame ka me bi chair ni o na yentie. Aben okọ ye yewara na ado amamu obi de dollar ko lim paase. Eye ye oto susu eye oto de bonensa. Ena so obi so ba dollar dan kam a won so ko yi so ko yin no feliska o yi di chair. O mai so nya nim ta ade ma ne ma bo ko soro pa se dollar de peja ko soro a. Ena ne ma ye tutum wo ma we sem. Eri ta ba ne bo ka ko peska no ko pe dollar ne ba. Na be se bi gompanyin fo ka mu ne yam paase a. Na temba na ho aye din business man fo nya bi mfa nkonko fa ne mama. Ante Akosua ba sa wo mai no. Na ne nteje ne sei. Enti na chede ndie de haye. Ono se ne yakwe nya ko se de ka de sa me javi. Emom skaka wo yi ya sa dollar no anya series no. Ye tempanyin fo ne se dollar ne be di no man mu dia. Wo mu ncha no nko abi. Ye nya series no. Then they need dollar na your hontoye. Yo, Mate Menso Medase. Facebook Live, yes, Sompa 106.5 FM Accra. Line said, dear Jumani 0260-196064 and 0260-196065, 0260-196065 and 0260-196064. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me patch your froze and I'm free here. But friend Obrempong says Praga right about Kupemi Kasafri Techimai, Buddhist. Yo, Techimai Sompa, young quay. Yo, meaning about Edamasin, Uncle Poncham or Jima Boma Ghana. Manya Quanya Diano Pema, Minfanchi, Amam Papa Chama, Musa Santi. Only GPRT regional chairman of Techimai. And I'm a party MPP, party executive now. Honorable Jimmy Sakosa. Mammy, let me say, your papa, your mama. Bra all prepare kunyan maybe o ka say so when here or be could Dubai for honeymoon one say wa start sa toro say what your mind dey atum pan you need chief justice at the same time speaker of parliament in Nimanum or vice president anyhow and a one castle claim wini ho it is a say manage to so man for ba no ba to show man we so when they commander or be commande say monko na soja for monko na money osama nko nkosi ani wo magana fo ani abrew yati man we mu yedi ekite ya sumwie o enti so nim so de man be to atopra on pen ba bi ntina na yam pro bi foforo no mra metina konwa no so no nja sa akwantu na Africa Union meeting we ya wo kono 77 fa so papa ben impact ben na Ghana fo ba bi nya film wo ani na ne nam sa se unim panfu ebu man na mo so de film man chief justice and ko be fe chiri so a wo se wa suspended this yeah the second coming intimidation ko yan ga yemi adubu an se no wakokot mo say court amali be mu wie amasen ache no intimidation tin na Ghana for to abama 24-hour economy no dia de na wo ba be ya afa ho wo ba ye wo mo so what ya here nkokon ketenkete policy no e wo hin Ghana for anya bre ya be sere on se no fa ni ma serious pa na 20
25 we nya agudie ne yeba be di no ma we Masawood Kumase Bantama no de dia ba Facebook live was Sompa 106.5 FM Accra was Facebook no say second time in here mama mfa obi mi wi hello hello Sompa FM second time in here mama mfa obi mi wi hello nyame ado me patro ne fra wo say me pacho say wo frɛ na wotie wo ho a ma ne nkɔ ye nti o ba na wadum radio no kasa wo phone so na me kasa wo phone so wo betime nka na me so mate wo nka na ma bibia ye bɔkɔ hello oba ima anapanya me atum bi nka o enka wo nso ye frɛ wo say na free hi pacho we ye wa mi abema na amu ako a me kasa fi asuboy ayensu ano asuboy ayensu ano Sompa yen kwai yo mini aba ma mi cha mi MP eya oba tampa aida adwa afidua mini aba kamia kwese ene Ghana man yakoye ejanka ye ni eja eni ona a ohwe oman Ghana so ene ye man panyin atupan eko amanone ye vice president no fa no oji ayalehwe ewo amanone yes, parliament and commission to use on say ho. And then your chief justice and kind you better be better than Bemus or also your friend no. Is it a man on mine you actually coming acquire and this year on my Ghana to a Sanimu because in May to be born to be still gonna have. Why not matter to be born in the SC? A year of Mamma Namaka in the SC. And then and you may be a chairman. I abadada ni ya depth research na and for enya no and you mama and Africa countries say omo hwe enya sa depth research in the and the for so be bre o man no and do namu ni say sad na e re for ye na eye na mo kete tie tu photo gana fo anyina na mate medase medase on come so ho Masawood Kumase Bantman was say second time His Excellency John Dramani Mahama wa violate constitution ebra obefa Ghana edwa na ni nyina efa was say president wo hwe de ekono ase democracy no na ni hwe da enye ho hello Hello, good morning. Good morning. Me patche froze and now free here. I'm not Akosua patche what to say. Nyame adom me ho ye na wo so e. Oh, me so me ho ye KBBB na egu is capital. Ai KBBB enkwai. Me da ase, me shiraw. Na on kamo ho. Amen. Adwuma no koso yi. Amen. Me da ase, na me tia me regional minister. Okitani so de hu kase pa. Amo mabure isa konanim. Na me shiraw no. Ana yenyina Ghana for yenjin to mo say me mama we dey we centrani a matio free the something maybe so was we are with no ya no say Ghana adwuma ben na eya aban ensa ewo so omutumi ya adwuma na afi edura oso omoye omokai omosika ye be tue omokane be wie na insisa beka na de ama oman we same jamfi wa ya saadie we hwe busu 9 banya say 2.7 billion say nchemumi ensa na 2.7 billion say eba oman we nchemudi say yampa ya ntuma pamphlet so dollar eba from to say medini say ball bi na ya miaso fu ekofom no nti Ghana for MP nti e be frɛ obi ni wa wo hyema agi otwediampo nyankopɔn kwa aye twen na yem panfida no na ya na maka ena omanfanyina akɔ wa firi kuma ne di ne vice president no yem bi sɛ ye to abama na ukita Africa nyina wo because aya mo mayem for respect maye manfanyina no mate ko ba bi sɛ de si bunu ye sɛ ye omo breno omo wase edimo omanfanyina no hwɛ bibiansi oman mu ha asa omo na dika ye ku Ghana ha enya UP4 bibiansi ene bibiansi
Mate Medansepa 0260196064 0260196065 me fa frɛ form you know na fe ye de abawie ye 0260196064 and 0260196065 Ghana today na wutie wie ya na de agudie hu nsɛm no aba hello me ba cho ye frɛ wo sɛ na wo frɛ he me number where 5 pm you are from Akosua. Yes, na your birthday nti ma utrin ko. Sompa FM. Hey, me about the team radio to one me from me buy me free. Hey, about you radio so. About you radio so. Me about me pa family brute 15. Yes, I do picture kura sa to ho. Easy. Na ko po Islam. O Islam. Me yaba enka ye mundi kontomre papa enka ye di kontomre pa ye di nkwansu sa nyina atwimde momoni nyina sa atwimde bobode ampesie anase bayira ampesie anase aso bayire me yaba kontomre ebe fi baby bedum kan na nya agent wo kwaso sa egu fomla wo se gu me tiasie wan shekra ebe drum kran no na ye kokko My bro first one. Mate. Eba cho, ye ma happy birthday. Ye tie wasem ni enfan twa to e bre na ye be. Me sire me sent you some party Kumasi o me satre e honzo. Yeah, that's it. Me yaba. Ma mintia Obrempong or some part at mankind. Na mintia the former MP Onabo Amase. Me yaba o me say and this about by excavators won't do and won't do the na minya ba adia abua papum MPP for man post wo Ghana gas wono adia wakoye wo ho nti no o ka bia ma sami denfiro obua wo hwehwem adia sami den adia eli abua papum ekoye wo Ghana gas wono se wakoye adia bi na etia Ghana mbra wo nti ni ma no kokko mani fa wo na kata so se de be en phone to me na nsebu onye na nyama ye o pe ke bia ma sami den na bonye wa ko di no Ghana gas wono enye na wa ye ku na wa fa wa ko di se sa duni le woni tumti na o ye se aka bia ma sami den ti adia this hypocrisy and this hypocrisy se sami den ti gu ni ma so wona be ke bia ma o Mate, you miss me that's pa yemfa afrefo no yemfa ensia ha Sompa 106.5 FM ma akatua pa Ghana today the Obokrata trending stories social media stories ahodo na ye pensem ni nyina mu ye de ma mo ye sorry so na ye de agudie hu nsem no e baba beto so e de amamo na ansa na ye beko no mema Obrempong enka hagea ho asem kakra e ma ye fi se hagea de eno an ye kura mu no de edru kwada se ya na che se aduane papa fie no na eye hwa enti Obrempong hajia toza fini mutuo ne jollof ne fried rice ne ade wogina mu ankasa ka ho asem kakra ekire empanifo se otiti aduane bone ma yefunu di a wobo hu dondo e ma wosa enti se wo didi no anidi adidi papa wo anidi wa baabi e ho ya wo didi no anidi ya wo didi no adidi ye esanse me nana kan yo se nipa de se nyame ye wadom na wo to kon na wo kwa ni ewo mu no na ade kro na se wa ni di ya o kwa amane ebe na wo kwa akobo e de a kire wo no mu a wo koto mu asamando ohun esa wo be ha pa jesu wo ko haje aho enti aduane papa bia no haje anchen de ekoje no e na ne ho nso ne san kwaji adesua de koye fie de mo bi ba ben kwan sa Bankuni okro stew anase tilapia kama ena wo hu no se wode spices no di eye fie die o sa enti no eya na ofa garlic no ene ginger no ne ade no no akeka de asie ni na aye kama and delivery no eye adwuma etize biti se wo yere ba bi o bia de me fa nkonkoko me pese me de bi ko bremasi kuma enti no ane se wo be frɛ hagea eye 0246359921 0246359921 na wodem na woni hagea aye ne pepepe na ama aduane aye nti Oheneyere ade ba ko esese ye hye nso ne se aduane papa de eye ho a hagea ho atomic road ho no transition na wanya bi na etimi aboa na eja secure sanitary pack you need to secure yourself so we lady ya wodi mudia na saboso me akwantuo no betwa eye pokokko na chese wonamu a wo konti no so wan sure wo ye no ankopɛ secure sanitary pad na wanti mi amfansi esie wo ho a wo betwa pokokko na wie no
ebi a wuntwa wie kura bon se ne nam ho e ba sa enye fe we shall tell the future kura na ye e bi asia na ebre wo wuntimi nko school wuntimi nko adwuma ye Obrempong se ma ne nka bi ya kan secure sanity part ka no to me wi anu akopa bi ato de akwa akoma no eti ma me sa wo yo ba me ma no so to okay obese o to bi no digit points eti kwaji bi na fa kwaje wo 3 points wo say ma me say wo wie na wo si ovulation period ni mu a be ma ho na wo de na ba no oba na de na be plepro na want to secure de a wa kasa no secure ho e na oba na be secure no ho ntini ya pebi ye fancy ho na echeche moja na ma ne ti say gel ti ne tren fa ho e na bie mu so kora no mint na ewom na ball wo ba wie na ho na ye kurukuru akama na chekama ti was wafo ye ko pebi to na bibia ko Ghana de shmaima ha ene ye Ghana today dwumedie no esie na ye de agudie ho nsem no eba ye nua bema awode safo kantanka bema safo kantanka wono ene de agudie ho nsem no ebre wo wie ye no a ye de nyame asem bebre mu no nwotwe mpa mu pepepe na ye de first service no aba first service beto mu a na anfe no ye de premtobre kase ebo aba premtobre kase ebo wie ya Oheneyere betanse no de mo bransam ye obi ansem na ba wo wie ya na afi for God and country no mo so ato so the social political show no mo de aba no pepepe na ye de hot bite kase ebo no so